di milandimo ko music on boyo mbojo ta parce que ari ayo halna la ngorno jour ta music di makoni petun kunko komo kontu mo be ala ni lando no jour ta music di mi yiltiti be anon simo kadi mais jour kadi music on fayda ha o lanni kadi o nyo mi yiltiti kadi non so jetti micro o ari o jawi kadi tunga podio mo ni kadi mi yiltitu music on non nenya de mako l'île fraise mo te ko ni petit ate ko ni petit organiser ti do organisation ne mais ukanya mo ko ma petit ko dalde altina e andi ko no l'île fraise ni wo kanko tanke wanjanti meti mo jawadi wo mo jawata ko podio e sedum ko joni jije ben no jodi afami ka jije ben jodi be habbi tangi ay habib fata ko kanjo mo yono jeje mo immo do apeti wino jawata ko ma bemma ko jawata so jaw tango ko no to unitini mo nabi ore mako Chris Brown son cosa di habibu ko jawi ari be kupi songo yeah abibu ko jawi ko music goto joui tunta be débrancher du majini fo yeah kunno foko peti ngumi sportel wadi dum peti ngum fe mo ram andi seke andi ko non sonjude artiste guinéen be kambe sikude tanke hewa wadi pas comme américain be arabe ala talankadi non en fait mo kala no blagi ni donc bana fon comme blagi ni do dañano ko Alpha Jodara e kanyu sako yeah mi video garson kumini wa la yuma ko fijata langi do publier video ko foti ha be vida le père qui Lil Sako son kilo ne eka Lil Sako wallahi Lil Sako sika américain joni ka podium Lil Sako no ay fijino vrai wallahi et puis DJ jonka di do mo gollu ne ko soso jono ko c'est bon John andi seke andi ne artiste be men fulube abi ko Alpha Jodara wonno ton ka wonno ka jige ka kanko do kera yano granjo mo jodi to nobe silay mo landi garto ngandi dina mi partage ma video ko publier ko foti ha ma no ndo zeri billahi be mo be no waji be mo be no way micro mo be no dade way mo e bino so no foti mi kifi ko sika songo be dokkite mon andala de so wallahi fena nali made mi ngare ni programme remix gol mo music to mi ngemako yo c'est music grand c'est music mere ngemu si wala music ko be dila c'est music non mere remix de di music ji mabba donc ko Alpha Jodara ne non tourner ancien bébé ko amlo wol ne do ko landi ça prendra de l'ampleur faut non ça va prendre ouais ça va prendre mais ndo modo mais yaay kala ko ya o me yaay modo ay si me sudo to me yaay an kasi songari wa ton sudo men songari wade men sin ide yeah sallallahu no ko maranto me fitori ka ko donana wendi wo chulo kan 2 heures be haldi goddum ko baytum gran jongari nawni donc ko dum maru chulo hari no mari ma yo are andi min me yewtay ko snap me yewto non ko snap après bay mi hewto ton après noddi mo mais tay wala ko snap ko mo ara no après non ko bay wono ya bimbe après men information wa grand jom mo sella fota mi yo non publication ma ko ngad min na way quoi no assistude parce ari mi ngema ko me yewti me zeri ay ka tout ça ay ka mais Allah mu yali quoi mais prochaine fois atnan naki merci beaucoup bien wa des photos wal non t'inquiète pas non merci beaucoup vraiment ça fait plaisir arrête ko ngoto merci grand merci beaucoup aja kede amsina abe aja kede s'il vous plaît en fait c'est par rapport ono dédicace à Bifatako ok ito no abala mesuga yande anki mi pay kun sare ko me waddi me ngaddu no hanki mi wala live fi promotion concert on joano me ngaddi 21h kama be to lagine dum ko 16h kamen Canada ga fami mini vinda ni modo ko yata 2 messages jabaki ono promotion yata like dum ngay sa wala al grand ko fi promotion mi demande ta ko mi publier na no mi ko grand jomi joano kono déjà écoute non abala mesuga na DJ Basha damari événement joano fi alla aru on passe quelques 30 minutes et puis on parle de ton concert et tout, tu vois, et puis tu t'en vas. Oui, c'est affirmé, il pourra venir. Je peux même montrer les messages, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire? Quand il n'y a pas de ça, il y a tout, non? Yeah, il n'y a pas de ça, ok, je vais manager Joabi Bontiki ou quoi? Ne, Johnny ko nungra ini abotu balsina sabotu no chulo ta windante am arrêter windante
merci ça enregistre numéro awin nana la sawin la mina bande capture tu vois yani min taw gra mi da buddu barda si mi di goddo le montre c'est sincère tu vois no be no yewta andi do mi da wadu goddo ki bagay no désolé ko wadirten ko fi soutenugol Habibou o regarde pas entourage mako joni non imagine altina yow block apa kun sare sa block al mo yow joni abala mi se me déplace abala garçon atauti uyuno block weekend no abala mi se me déplace mi iwa do ni da handi do ni si mi wadani ma promotion ngara mi mani few mi nali resi sai kono ya haiset afamiga no ya mimo miyaka ma chuano studi mila fala ma waldude inala okay na to no yumude de million wada promoter billa no 2 ans do yumude million fi wada be organisation min da ko manager jo mi yewti de mun ko kanko inni yo mi contact yeah mene na safala ni me mari non dube men do fi promo do mako joni abala yani kono joni na ko mi la ngande importance mu oda kadi no ande fimu oda kadi no take langoli no sa holla langoli no c'est bon joni famo di joni afami winda nan ka WhatsApp mina bare joni capture min ko minu ma ino be do abala mesikan abay mi woli fi promotion ko no ino do chulo ino garso be si grand jojo bale warta min ay question be posanta mo question mulbini afami ça veut dire que be jandata mo mbudi be posanta mo question mulbini de yani menen do mo beno mari duma onno de comment dirais mo mari sabu quoi afami wana do si chulo ni la non chulo ino modo ko wadata ko fu burdu bardas min chulo min do sawadi metta la mi watta so ni la ngalsina sawadi duno ittu ko neddo mo mi andi hay mi jota ko mi supprime ko mi fala o wadde video mi tem est-ce que afami garçon kadi la même chose joni mi armi ni be ni lan ko habi fata ko nodduma ka ko annodimo min ati gertigiran c'est moi je suis parti envers pay comme ça ni OK na problème joni yo ar mais faut même valider no hanki me wadi live on fotal tellement que j'étais fâché avant mi kala njodi do mais live am anki ko enya men kupi moy be fona ay sedi ta y avait 3000 personnes mais ay men neba ko enya simalni ma manager jo mako nganda e fidu nga a holoto jonno simina bani ma capture ngana bana e manager ma no oda anda e fimu andi konnu o granje do windante yewton ko amini yewton windante après ila tabarta mino dama yewton ko jona bila frère andi konnu sa fala nyang yow no daltina yow ton organiser do no ara wona jigene nya daron ka live amende o ken fayane nyanda avec Habib fato ko waden promo concert bienvenue modo waden vite fait jango si don fala nyang ela no jango fo no ni disponible altina do chulo do jango wat jango vendredi weta samedi golle ala quoi dimanche dun bedo nandi me watala ya are jango are joni mi nodda e oda me yewta men organise après mi nodda on yewta vas-y jono préparer si wato concert no concert on le 24 et le 25 quoi ko yewtini grand joni winda ngaltina yewto nga famika jango fop no ni disponible no men do famika parce que samedi dimanche ande kam on do dige basir hande min danal godo min addu mera na ma prom Joano, mais non, je comprends. Mingabi c'est dans le cœur petit. Ouais, Andi, yimba no minimize communication. E communication ko juata ko e hore hunde, fuswata duno. Sa kakili. Komarda talang. Si y a pas une bonne communication derrière toi, ayata nok. Ayata imbe nganda ta ko. Joni sabbi do grand sabbi wano wanjandi me de lil fresh do andi ko imbe woni wadde concurrence ma be sidu ndongala andi ala wano MDD. Sidu longi wi jona ra wala joni da abotu ngachina wana abotu wano petim kun o benta do MDD petim kun ala kusutenam ayata nok. Abe fe ina do message. Na inventa golon, na ndu ko wallahi ko men créer ka réseau do o comparaison mo men wadu war goldo. Ari ne gine nganda dum. Yani no ngapala gato yani mi ko mi done bola abola ya ma yani sai bote plus wanyandi be di abi ko mi wadi dum yani kono bi public wanyandi be di ari commenter ton be fuddi bulandi der gol wadi non les vrais nyonya ka réseau mo be wadi vidéo mo comparaison do mo créer den do hari exista hari la gine ndadu ngene gine blogger foko fi politique be alta fi artiste ko comme ko wadi den landude artiste be ben ko divar ko travers blogger be mabbe ko mi wada takondo jaaje modo wallahi billahi non liste du monde no ni importa wallahi allez-y continuez comme ça
Mana ngarai wala me soutenir no me wawir no men gaddo inshallah. Si Allah. Besoin ni que me hara on est là. No problème, no problème. Merci, ça fait vraiment plaisir. Merci, grand. Amen fima do gra Ajala nongo si mitipo. Ande depuis mi jori do lanjala tirko amlo jalni lanno gragno kala ko min fini ko mi jalni jona bo mi jalana ma jona bo mi jalana lage kita de jalere ma denga problème ala abo mi jalana no abo garçon zera dum jeri bolore de gar Monsieur Dionno yeah respect merci bonne Monsieur Dionno merci grand ando mo nete alsina yow tida ganjong or ko jiggi joni wara ne nyande ka live mendo ukem faya do waden promo artiste men ngomoro on ti nyan simoni kene e kan alsina on ti simoni ke granjon tawto ay ya jon lega daruri no pay kun sare jawata no na pay kusa abi butiki joni ka se sinya ma ko live do chulo ne seku yalta sexy yalta live yalta Tulu ongrani usula leo na ate otonga tuli kwa watu tena tamu alsina ekam alsina yewta jolde do ko live ne wolta wo mois gaza no lega onno ngo jawata do Musa Silla jawata to lawno do Musa Silla de na mo way block ko yo block me no Musa Silla acce artiste no comedy Musa Silla jawata do fiu billahi Musa Silla jawne mo alsina Musa Silla jawata yawne Musa Silla mo isga no bombo clack Musa Silla afami benen comparu de moyen beben himo bungudo ya bloka même c'est que c'est artiste bloco imbe artiste bloqué ya quoi vrai comme on dit là mi musique no dun déranger men ngami ngaja ka blocation men to tam si votam ko si bebe da buri mo bo na goto mi lamburi mo di fo minuma kunji undo video min andi to menen to classe no men no taw ni no to bloguero hala ko do fimo men andi ko men wono wala ngo men buri mo pawo taw ko andi no ko to mi hibbimo ko wadi do video contre ma ko bloqué la mini waay abi dare modo odo ko longri soni gollugol wonno budi yalta do edi abbe hombo o wonde jawde do ni no rulondirde taw abbe o jodo yare ko ka pe yowun inda konto no gollude longri ayal mo indiyaso on est le 25 c'est le fin du monde de bloqué windi si dum do ko bloqué fendi monde dai ka woni yalla timbe Jésus Christ fendi monde jama fuy wadari men ngande men wura e santan taw sallaja uku camera video camera tipo